ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Em bệnh mở ka song be ka jing don kam ban ong man ka tu ba yo I manen da I ga ba rambu jing maman ya ki patang dian kan Hadin kindak kenta halo ke jinglap jangka Nyotrap Integrated Territorial Organization ya ke jing submit ki bar jelah yaudo menta ka sengi galej ke office UCM ke hima milim ban ujor shu UCM ana kaliang UCM ulapin pau ba ke jinglap jangka hitu kan bu jing ma hadin habot Hagajnya kendo ke dekat jangka Nyotrap Integrated Territorial Organization baru UCM ke hima milim kelapin bed ben penlong ada ke jinglap banjurap lang ke yaudo halo ke jingdon ki basa miet ki bar jelah yaudo Halo kejing syak kena berkentat ki pulit SIM dan senran langi ki dekat jangka hito. Nak keliang upa im aina manik SIM ulapen pa baka office jang u kamsim layo pediang satiai kenu kejing thok ni kejing kerpat dan senran langi ki hito. Oh hadin kejing wan jong ini ngilai kenu ipa im bat ipa im tay yong bin sa sumkhiai kan ka kam bat ngin sa ya li lang ni poi kesini saya be lang mah mar menin ro ngilap tip ndai ba kalamit mah tip kerki eta Numban si ban suya lek hina tong prami mah kadau kalong ba ngin ya sumkhia lang mah nomor pil I min mit ke jingja jongi hayau jongi la lap iki mender mah ni bar sela ki ba sa boy sinong te hayau mah kembang itip pete ke yau le ke yau ma kentang nang ngi la lap jabo jaban ki jingdi pen buat ci boleh pujat ng lap ya drox ke mah ke ngin nakaliang jongi ban si kan ban hiar ban lek khmi kan dak la jok khmat kan nakaliang jongi pa iem te yong ba in sumkhia lang ba in sa le ek barang kam ngi nakaliang ka sang teng susim ba teng ki kertang ki dukan ki kertang ki bri ki basa ato mah ki baterai hekto takatay ni le sim ba ki number phone ay jong ki try bat ngila bu iru kendon ba kim dai su bansa ani mah bansa ani hayau ngilai por kung ba ars ngilai sim to kinami no ya kata ngim panang mo kata yang tengil idang meeting hadian kata yang saya jentip ingin selilang kan nah kalian tuh kasang tengin saya lek pet biang ingin ya petang ban tray mah kambang namata ka tulang salang ada bendel lagi yang salik mi biang ya kata ngidang ya keren ni ingin sa pick up ya kene kamar ngiri metar ngisuan itu dulu saya sih bangin pentep ba kai ka pangilalap kai ba jia te yo nomor ngilatip di ba kai ka Jakarta imsak ban sa bun re kat ko jing keren ni ba iem ba yang dan bala pan permission do sa di insat pick up mai tak matters bara di insat senangnya penbaik dan langsung meeting CMA insakot lang ba dingi man let expect makiru ki ong ba ka ban let expect lang untuk apa kendiak nakaliang jong ni ba nakaliang jing ni mai email ya to ka kubuan len ba social media ba ngai iba lek kendra ka sang itu mah poyo pedon di basamit di nakaliang jong ni nadu ki puar tu ban suan sai ai jingbet ni don ki ka tu ni dukan ki bengai ni jingbet nang ni ka dor bari mah di shua bakin samir ru kin haban yo jingbet ni di kidon katut kan telir ki dari sha kiba yo jingbet mane nadu ki puar ki CM ki baman shuai nama shet ong ba nada ki shet ding shet nang lai sau boji ki la sedang ban shet de wala kataru u ni ham ban pet ngor ba namar ni syai kumba alai ngut spa sau ngut ai di hakapor kani ka jing kanra kendip jonga sang hituru kalong ka ai la nakan yang jo ma kim dan jing dia di ngai di lembaki social media bakan tak ki
polis jongi banyak penran lam haba nakaliang jongi klem yo ikanu gunu ruka citi kerpat nakaliang jong san itu di nakaliang jong office jongi ru kadau di polis jongi ru klem yo ko order nakanya office jongi ru kimno di banyak cakmat namar belai shuaban kanra manu po yodo di nakaliang ko office jongi ngi set pentip lang hi shi board district nama de komika law and order problem di nakaliang jongi kidon katu kan itli hidupan gibah ni jingbet ban samit ki yo to kata tingin dan jingte bi kadau nakaliang jongi lakot ki polis ne ongin hawat ya badan ngada kadon ta ki boro nakaliang jongi sele ngam nakan mau kan sih kumukalong mentar kidon gumba apo arko tuli ya dan bahasa kan dan bahasa kibangi ya jingbet mensamit dan apo arko tuli ya ngam nakan mau tan pacu kan em pet ma ka shong be ka jingdon kam batong man katu ba yo I menen daga I ga ba rambu jing maman ya ki patang dian kan di wala ka tarung ila in sabet in sale badon kam ka office junge liang ka office ni ni tibie ki de betu in pagi jing tibie ti na shuyo I ba ki social media ti na liang demiru dan by dominantly in charge in social care ni ka long bolong mata nakaliang jong kima di kini borok kini I pautong bang social media wala kata ni ai kublai mo ituru kibala man wanra kumi itu ki jingja ba nakaliang himaru na in social care kani kan minum ailat kan bahkan wanja dan rumi nakapuas puas bansa menu yodo kan ka jimbit na kani office kadang tako amde tangga kani ka puar mamita adu ki puar ki ba mencuahiru hapo ka parta dukan lu ka karan syai kita tangki tu boyo jimbit ba pan jimbit na kani office ni Malaysia. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center